amat kebau MLA kanot silong uba dalbot nongrum ulara hakini kibnai baladap menta kala ulong ke sorkar langba katanat GAD kalapan bena besen kinsa sedang no ban pentri ya ke Meghalaya House havelo abakaran beginong to kubor menteri bedepet ya katanat GAD uba sosunet sotun ulaong ba habai dei bet ke Meghalaya House ha velor kabagi nongpang kiyo bansa hadin beginong mikmat bat kibadon bentalang kilabu jingkili halor kani ke Meghalaya House namar ba kalarim menteri ulai tu ba dangsen kelayo banyakren ya kene kamat ba menteri rang ba gajela kurat sangma harangkat kejingdon lang jong ki arngut kisembut menteri rang ba kacau ba Preston Tensong ba snyo balang dhar banyak penbaj halor kani ka Meghalaya House ka ba ajing mentoi ki paj ba ki balai chim dawai am tangkata ki don ru kinong mikmat ki bala penpau ya kejingdon kam jong kani kayeng chuchu ulai turu ba MLA kanot chilong ba dalbat nang taki officer kalapan pawe kejing sngokia halor kani nak da kadau sorkar kalashim ya kalenti bat kalapan kre shat ban chnano da kabathmai kaban long kejing mentoi ya baro kibalek ban pha sumar shavilo shu ulai turu bahagani kejing dei kabathmai ki kamera kindon palat ya kasan pho teli hagaba an kentob langru ya ka kamera jong ki officer Aku dai baka Meghalaya House kebadan belur kebadai kawai naki jakasa keba ajing sumar keba i nongpang giyo ban sa haka tuka belur haka Meghalaya House belur ka hadian man naki stakeholders ki babun kilaya race yaki queries hawi dai bat ka jing kaulong bakala rimplat ketka Meghalaya House belur dan nakiliang ki babun ngelayo menisong bat i Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister nampa banya penbaj hagwede bat kene ka Meghalaya House belur namar ba kalong ka ba penmentoy nang ta ki nongpang bat kita ru ki representatives ki local ki MLA ya naka jala kejungi ki bala mention ke bala penpau ke bedai bat ka jinge bedai bat ka teka Meghalaya House for belur i naklang i MLA Bran Buram jangka North Shillong i ba Edalbat nang ta ki naklang ki officers rokum tu ka concern hi kalong ba iron ni kata ki jing suokhia bata nanta habidai ba kanika Meghalaya House for belur ka naklang ka sarkar hi menta nginum le shu ya ka repairing namar baka yeng kalarim pelat te ngilap hak dah ke proposal habidai bat ki nak ta ka jingsnai ka building ke batmai ka ban long ke jingmentoy bat ba nginang la susu bunyo bun teli ki kamera ka ban long ke jingmentoy na ka ban ta ki nongpang ki belai ban ai banyo sumar hati hapo CMC belur ka ban long ka jingkerku nam ta ki panyong syong jong jala ke belai banyo ban sumar ketika hospital hak baklai olat bansa hakinika Meghalaya House apo belur approximately ki kamera hi kumba long kumba hakin pois ki sanpo tam kila include lang ki la long ki officers anang ta seki kibonsa ketika plan kaba ilapa ka proposal bakalaya chakmat but ngikerman skamba andala dab ban snai ketika building bat mai ka sanlang ban penmentoy na benta ki nongpang ki belai ban sa sumar sa ketika hospital hapyo belur andala clear ya ki anda clear nglayo ka approval abi hadian ba ka naklen ka finance planning clear ka approval te hadian ba giladap ban hadian ba on satenda nopat yang manta keempat don ka keempat ke proses kadang ya but ya ka katkum ka jingkwa jingtip ka jungpi hagbede bat ki tu ki nongpang lane ki nonglet nongwan lane ki tu ki nong up ki nongpang ki badan hak ketika jaka bagi sa menta tena kamta jungki kladon ka jingperkhat na kaliang ka department ba ingin sarin ka dakoi ka separate ka yeng bangin wai ba maki kinyo ban syong ha ketika yeng ka baka saukar kan penbiang
bat hadin kumtahi approximate hi kan long ke jingte ke building ke mdai ke ba tang si san banai rum nahi ri kan simpor ba arsdem tam hadin ta pat ke ship yang pat shaka building ke bathamai ke ba on hadin on dala depan sina